Birlasit hena tum ghonta ki thoma pharman tong se ko ten dharna kaini Claret Engti Apran Gopal kapekan nunji pura kachuthon da mahut hadak ade malong amat aprat damju Nijangkar benglong lakhai si duar amla constituency kapalu Tongklong aklam Engti arong ame karkar litang Babu Engti alang ni supi Apran Gopalan kapakan dunji Apran pu kachuthon nunahut hadak ade malong kupi ko son penuni aprat damju Claret Engti alang di arta laki ningkan kripli alang di kachar libok laki Trok angdek Tengara langso high school alongsi Charlie du Alang li ke kananat aning ke hang pikajok ke damtang 27 September 2024 arni sitami Delhi along an IGP mati India Dance Power Little Master along an chepati dundo sonsi puthot anglang li ke thek sera jok puthot 28 January 2025 I Bansari Nagar Gopal along an kachapate dun 2G aphan puthot asar bura karlitang Babu Engti pen jeja ponlin si dun iglu bonse tami kopai kelang no pena jok hada Gopal along kedo ba mahut Claret Engti asar bura bang kopi koson penoni hongdam jui penamat kichitang si Claret Engti bang je theklong rong lo pusi asar pia tumpen lapthi thanang pachini dun alang li karlitang Babu Engti Apran kedam laki kedam tang thang ni phai hini anisi kopi koson penoni hong kedam penamat Apran damnang kong lupusi nilitum perang keatum apanang thanang pachini dun sonsi karlitang Babu Engti alang li ke Enut kaprek sitami x UPLA along klembang phul la sonsi alang li tu asong pen sitami perang kea thengno pen alang li ke chitang arpum sitami dakhem annang kapachili je aphan pura KAC kachari ke thikiding atuma phan chuning ri bipon renting la pension thak si alang li chor la pen ahema sor atum pen sitami karlitang Babu Engti asupi la pen Claret Engti ke kan aning ke hang pick upot alang li Claret Engti akai along ke do kedam ji aphan an sitami nang chirap dun vek nang ji pura karlitang Babu Engti ahema sor atum pen perang ke thengno nang chuning ri pidun renting Sanang than pasang than ke olong elop ya le long elop lo mani to mani ni che thelo long elop lo te choklo ajalo amai che api alom sa por bang ke he ma ki bi la pu ki bi chor ma ti ki bi bang la pu bang phon ko plot lo o ke long elop ta ho ni ke abi lo ja sang than ta lo ma ke phon long rup nang paklang malang tu mangke ni han bang ke ni de mati apu de ni than bang ni ma chiru ra ji lo thana hilo ni tum ko TPC je tham joi ji chiru joi ja lo ni chiru tham joi ja le amangke api tu sa han thun ku lo ama o son lo no ai lo la ta lo Sarmen than the sarmen ba Dana pali bang kila dance class sarman lo amen ke amitas alang li hem bang konan ne chinik ma ho jai asar hem ke jai jai mane ke non do ba ke ta pasali si bhara do marada si hen sedi hono plan ni phai ke thomla khain ko rachi Border constituency kapalo bokajan CCI gate atung tong sikot pen ghonta ki thoma pharman birla sit hena atu dharna kang nipo labang so dharna kang nipo nang ko ka theke kedam tak jorhat hawar along khilonjai ase ang ton kang hap lapet BJP government atumen thang adai awe pin pen bang troxy abang phu atuma phat raikom sai khia tum kang nang pon laba phuthak alang litu dharna ing nipo nang kok lupusi pherang ke atum birta ki reb do na hut nang pachini do tangte clardak pen kachini ji aphan alang litum kaning je pon lam thil arjupon sina bokajan pen long sing timong report North East Pay News জৈন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যিটো ধৰ্মীয় নাগত মুনিৰ যিটো সমদল বাহিৰ কৰিছিলে আৰু তাতে আমাৰ বিলাসী থানাৰ লগতে সমগ্ৰ জনসাধাৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিলে আৰু তেনেকৈ সেই সময়ত পুলিচে আক্ৰমণমূলকভাৱে আমাৰ সৈনিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মহামান্য আদালতে তেওঁলোকক জামিন প্ৰদান কৰিছিলে আৰু পিছত
আক্ৰোশমূলকভাৱে পুৰণা এটা গোচৰত তেওঁলোকক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সেই সংক্ৰান্তত আমি বিৰলাচি থানা অসম বোকাজান আঞ্চলিক সমিতি লগতে কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে আজি দাবী জনাইছোঁ তেওঁলোকক বিনা চৰ্তে অতি সোনকালে মুক্তি দিব লাগে আৰু লগতে জৈন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ ভৱিষ্যতে সুদূৰ ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী এনেকুৱা নাঙঠ পুলি অসমত প্ৰৱেশ কৰিব যাতে নকৰে তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ।